الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Mengorip Allah so manusia na human din gagawi ina pagpakaturo mengorip Allah subhanahu wa ta'ala. Inon tabu so mga tawa adna mga galabagyan uri na sindudian ko kagagawi na igirakuan na pagpakalapas makaturog mengorip Allah. Ugid na ayad na kalilid mengorip Allah subhanahu wa ta'ala na so mga tao na pagpakaturog silang ko kagagawi mengorip Allah. Na so kapakaturog mengorip Allah subhanahu wa ta'ala na pagkailoy mengorip Allah, so kapakaturog mengorip Allah na pagariw kapatay mengorip Allah. Iti sabab mengorip Allah kailangan na so manusia na igira babumiyakan o mengorip Allah na makapagpanalamat si Wallahu subhanahu wa ta'ala. Pada mengorip Allah na igira so manusia mengorip Allah na babumiyakan o kagagawi o di na si ikudundo na ayad na patut si iku Muslim na makapagpanalamat si Allah o di na aya pagampaganaya di matero o di laiyan o di na pagpakapuong ko puso yan o di na pamikiran yan nagyang ko tuwa diniyan di kapakapanalamat si iku Allah o diniyan di katitadin tadimisi ko Allahu subhanahu wa ta'ala. Adna mi'alo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith tanto ko mapiya mengorip Allah at yung Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'ara min al-layl faqal لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. Ay mana niyan mengorip Allah at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam asad na tigiyan sa makanaw si ko kagagawi sa apian to dad ni sabab kaya pagnaw niyan malagi do piti baba ako kuna ba piti baba o di na anto na sabab mengorip Allah. Nasad na tigong Nabi sallallahu alaihi wasallam sa makanaw na teru niyan so la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له. Sa natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa turunian nan orian yan na turunian mana Allahumma ighfir li ya Allah narilay ako nga udina mamang ni si ko Allah subhanahu wa ta'ala sa api antunon ni piyamang ni niya na mapiya si ko kadudunia nagusi ko akhirat na istujibalah na tarimaan rekan yan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ini tundukong penuh Nabi sallallahu alaihi wasallam mapitiru yan fa in tawadda'a wa salla qubilat salatu up manatigino magabdas nagusimbe sa sunnah udi nanto na nipisimbengan yan na tarimaan agian kutu asam bayang yan mengorip Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ka na hadith mengorip Allah na mata na tanto kumala ang dauan na
kekuatan run mangorip Allah nagu sebutan run akailangan ko muslim upama ka pagilimuan nanan na biidnillah na kapunggunan niya sa dunia ay malana sa anungan amori. Naman mangorip Allah subhanahu wa ta'ala giya buka ka pa kanaw ka mangorip Allah amateru kagiyan kana zikr mangorip Allah subhanahu wa ta'ala agi tu sukateru aku la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Gibu ka tiruang karo si ku kya pa kanong ka mangurip Allah nailaman tatari maana gyang kutua pangningas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kutua kya tirun Rasulullah orianian na tirunian agyang kutua Allahumma ighfirli ya Allah narila ya huwa urina mamang ni si iku Allah na istujibalah na tari maana gyang kutua pangninian. Ilaman mangurip Allah gibu ka pakanaw ka amatirong ka gyang kutua zikr na tatarimaan na gyang kutua pangningas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagusuma pagamal ka lagi dagyang kutua katiroon Rasulullah upman umagabdas nagusimbayan na tarimaan wallahu ta'ala agyang kutua sambayang yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mangurip Allah tantuan na malaa oras udina tantuan na malaa galubag udina oras udina malai baraka siya penuh manusia mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. So tawa kabayan tariman wallahu ta'ala yang kutua panganinian nagutariman wallahu ta'ala yang kutua amadian nagyang kana naisena na hadith yang kutua kapagpakanunian na ayadin pagampaganay ada patama pteruyan uri na pagkapuong kupamikiran yan nagupuso yan nagyang kutua tadim-tadim si iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Giyang kaya na simba na ugyang kutua katerima wallahu ta'ala sa giyang kutua amal ka uri na pangning ka mangurip Allah na din kailangan nung uba kapan buat ko igaan ka kagibo kaya pakanaw ka mangurip Allah. Di din kailangan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa mala agalubok mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw buwa kailangan nagyang kutuwa kay koneksyon ka puso ka pamikiran ka si iku Allah subhanahu wa ta'ala amabaluy ka ayaw pagampaganay apagpakapuong kudila ka nagusi ko puso ka, nagusi ko pamikiran ka, nagyang kutuwa tarin-tarin mo ka si iku Allah subhanahu wa ta'ala, si iku anda din kaya pakanong ka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Iti sabab, anda din kaya pakanong ka, sa apian tunong na sabab, na di nga pala ginawang ka, aya pagampaganaya mapunggalabag ka, o di na mapamikir ka, nagyang kutuwa, kapag ilayang ako oras, uli na kapag ilayang ako cellphone ka, kabaad na message yun, abag mangurip Allah, uli na baad na patiwagon mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Baluyan ka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala, ginawang ka, ay din na paganay, pagkapuong ko dilayan, nagupuso yan, nagupamikiran yan, si ko, kaya pa kanon yan, mangurip Allah, kung kagagawi, nagyang kuto at tadim-tadim si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kaupama ka mabaloy sumanosya agina ni betadian na biidnillah natatariman wallahu ta'ala agyang kutuwa panganinian mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na upan magamal mangurip Allah natariman wallahu ta'ala agyang kutuwa amalian mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ka naman na isinanan agalabag mangurip Allah amabali sa manusia aya paganaya upagapaong ko dilayan nagupamusuan yan uli na puso iyan aya pagampaganaya upagapaong ko puso iyan nagudilayan nagupamikiran yan nagyang ko tuwa tadim-tadim si Allah subhanahu wa ta'ala na kalinanan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sumanusia na malaun su Allah
mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kutup mana mga tao mangorip Allah ayad na bagan na yan pagpakapuong ko dila yan o di na puso yan o na si ko pamikiran yan na giyan ko tuwa kaduduni mangorip Allah na karin na ito mangorip Allah subhanahu wa ta'ala matanas kanyan na di niya nagpakaalaan sa ginawa niyan giyan ko tuwa tadam-tadam yan si ko Allahu subhanahu wa ta'ala. Ginan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala tagun tanong sa ginawa tanong agyang ka na hadith mangorip Allah sa tawa kabayaian tariman wallahu ta'ala agyang kutuwa panganinian na pagilumuan yan agyang ka na hadith mangorip Allah subhanahu wa ta'ala sa siyak magtugisan yan ka kapagkan ko suara ko. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.